ini kami lagi berada di Central Library NUS. We are at library. We are at library. This is the first floor. Saat ini kami lagi makan siang di kantin NUS. Ini makan siang kami $18. Padahal tadi sudah makan siang, nggak bilang di video. Ini namanya batang fish soup. Gabung. Ini ada namanya Mak di sini. Kasih satu. Isinya ada tofu, ada sayur, macam-macam ya. Where is the fish? There Namanya is, fish. Dari fish yang kesulitan. there is fish also. Very hot. Serba ungu. Purple. Saat ini kita lagi berada di Mall Herbaton. Di sini ramai sekali. Hello guys, we are now at Sentosa. We want to walk to Sentosa World. So here's the view. That is over there is cable car. And this is the sky pole. And this is the mall. Sore ini kami akan ke Sentosa. Menggunakan Sentosa Express. Nih ya, rute perjalanannya. Ini situasi dari monorail Sentosa. Di sana kita bisa melihat harbor. Siapa yang mau ke Batam, lewat sini itu kapalnya. Ini kapal dikemas. Cuma yang besar. Nah, itu sana. Di beach station, hujan-hujan. Hai, kami akan naik Skyride. Cak. Ini semua siap-siap. Astaga. Kita lagi naik
Rai-Rai. Ini jaring-jaringnya, jaga-jaga. Sekarang Cak. Ini lagi naik. Naik apa ini, Cak? Shuttle bus. Naik satu bus keliling pulau. Komodo. Akan keliling pulau. Palawan Kid City. Hop off here for Palawan Kid City and the Palawan at Sentosa, where endless discovery awaits. Have a great day. Ma, pernah ke sini, Ma? Over there, guys, you can see the beach. Pernah ke situ, Ma, ke tangganya foto. Dulu waktu tak jalan, dah dirasa di. For the southernmost point. Bye.